Abusia se me no me no yete ase a na ye onyame ne dom na ne mobro huno na ekrayen na ehweyen so na ede yakọ na san ede yaba ene so eyeda ono nyame te asefo no aye ede amaye me ma akwaba ebe dwumade so ene ye okuada wode kwaku anase akuya na tese me no me no yenya se yabanyame enim na yede yenase ende yen tron de yen kamfo dwom ebra ono odonfo ne mobrohunfo batampa nyame defo nyame nyansabo akonyame arapay yebe bompai sene enra ye bompai be ye meet kakra no so be the next 10 minutes me to dumono bia obia no yaba adom ahengwa no enim kirene se oba adom ahengwa no enim a ubenya adom ne mobrohunu na odi aye adwuma embra esem menim de opesa wo ye ne daache menim de opesa wo maye menim de opesa wo kuno ye menim de opesa wo maye menim de wo dwene fa Ghana ho na opesa Ghana ye ye benyame enim a wo se ye gye adom na mobrohunu na ye dia ye adwuma emre a esemu Hebrew fo ngoma 39 jemo ye dunsia. So when we come before the Lord in boldness ye gye adom ne mobrohunu so betimi afa telephone wafre nu ya no wadamfo bi waka chene se ye wuso ansa ene enuanom aba betena fidie no so yo meet kakra bi na so meet kakra na yechichem na ye de asia de ye de bia bompa ye ni Nyankopon to asefo da kasa kira kronkron bi amekenkan no enra anajo ene ahomachi na mekenkan pesa mekan na me no me no ye di gina so bompa mo Facebook no me da masese mo be kan ye hona ma ne ye somo Awurade nyamete asefo no asofo ba before ba ajwa wa ha ena furatan so wa ha and you answer so ha ti o shema was so nsaka or the feed sana samanso so ha make us say business so bompire the tade ye echi amenda mo am bompire so ema ye mubi no so me namase mo adwada mo express mo appreciation say the nyamia say obaha and then so the damos so mo say onko so bompire na Awurade ma ya ho adene Daniel ngoma etia ye miensa jichemu a eye enwotwe ba fom no sabre no ara na mu na kadiafo bi ekoto a yudafo no ekire ohene Nebukadnezar se ohene nyankwa da wona wahye emrase enipa biara a obete aben udurija sankio sambuka sankio benta atenteben eni nsankio ahodo nyina jejeje no wonhwe ase ensore sika honi a ohene waye no na de wanhwe ase ansore no wode ne betu oja a refra nam fono no emu ohene yudafo bi wo ha a wode wonum asisi Babel bese wo hwa asem no se ne okan ye no yi ohene yudafo bi wo ha a wode wonum asisi Babel asasimu ensem so ahwefo Shadrach Mesak Abednego emerima yi mu kura won som wonyame ena won sori wusika ehoni a wodi esi ho no we ye obi ne call
ohene Nebukadnezar ho en wakọ no wo narrate en wo ka emrantie a om ye Hebrew fo mrantie ho asem edi akire Nebukadnezar because no Nebukadnezar ye na busum hron no wade si waso bi ankoto Nebukadnezar ni mrantie ene senia wo mu gidie tefa enye first time awate won kan no wonu manya several encounters a womo nim senia mrantie wo mu gidie tefa obusia ye kwaye be nipa nim nipa awoye me ye wusu ansa obi nim senia me yese o abrantie de no wagi Yesu adi nti obo Yesu ho dawru nenso so sa brantie ene mrantie bia kadiafo yi bi ekọ ohene ho kotoatoaye muko ohene ho kotoatoaye se ohene nkrofo ni mu wonyame krom fanya he ene omekeka de ombekeka chire Nebukadnezar anopai de me pesa me no bompa be bia wo bia ne se ye koye be ye won nkrofo bia omo ye anototofo omo ye anototofo de wonyaye de wonkaye de wonnwene ho de wonsusuye womo tenasia pe no ma bia o ma no be bia wo favor no be bia enka punu bia ma ono they go and destroy you there eno na me pese me no mi no upegya woni wabusia he ye man yi kura ye timin ye wa no totofo a omo de da bia mbeso mo kasa ton Ghana e wo kwan bone so ombe ton Ghana e wo kwan bone so be pese me no ye konya me ne me ye sira de se anototofo bi o mo twa ye ho ahia sankrofo yi so no omo ne Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Obunyina na wo baby fa ko ye adwuma. Enti hwese ne okan, wa hene Yudafo bi wo ha, wo de wo no masisi. Enti the attack no enye the individual baby mu firi mu ye Judafo. Omo ye Judafo. Wo mo ye apam krafo. Wo mo ye nkrofo a wo magye wo mo nyame adi ansa no mo ba ya sase so. Enti ohene ba homodene na nkrofo na wodi won masisi enipa bi chiri a time baby awurade de wasie enipa bi wo mu chiri a time baby awurade de wonne wo ma asie. Don't take it for granted. Baby aye giren ebi pe bi mpenesa baby awote no nipa bi mpenesa ya anom baby asomdua ye won wo man mu enipa bi mpenesa o enipa bi mpeo ebi mo tenasia hwe entokro bi ada baabi no matimi awosum no makanya no sade abeya Ghana anya bia ebetim be se baabi awotie baabi awoye adwuma bank ho police adwuma soja adwuma nurse adwuma no baabi awo bank ho no baabi awo teaching department no baabi awo agric ministry ho ministries na aye adwuma no men gene se nipa nyina dowosa yanom enkrofo bi onuma omudi wachi they are close to you omene wosre but they are looking omohwehwe entokro bi a edawo no ma yebetimi afa so ne ya twe abo so sane de samrantie eye kadiafo yi a eye Shadrach, Meshach ni Abednego omene omoye adwuma ya sa ho ya abam enti womo kokeka nsem kire Nebukadnezar woni nsem do nkrofo kafa to brebia ye ne aye wa asori obi betimi okeka nsem bia kire wo panyini de o hye na se wo makuom de o hye na se wo mamakuom de o hye na se wo yifo abrantie bia nyame ma no so kakra onye opportunity pebi krofo betimi abeka ne nsem saa etu ye sofo na so wani anda ho wo ye odikanfo no wani anda ho a you hate that person without any reasons. Nebukadnezar pemranti yasempa, but send ye koke kanto o check verse 30 was in Nebukadnezar e die bufuo ni ndi bre e kan se won ko fa Shadrach, Meshach ni Abednego emra enka nenso so nye sa na Shadrach
any Abednego ne Meshach. Yes, I Nebuchadnezzar no makasa. Well, a higher respect for them. Injustice. It told me you be making a once much Roman penny. I'm a company cry beguno, the Kamachro. We are citizen of Ghana. You be good Jumani to Usuku near Beguno. You be to me a coquika once summer, who's winning a hon way you wanna. Intimacy, Mameno no and now Ukia day. Ya denya me asini empeja ya honko nyame enim se brade ya pawcho ado totofo wo mo ton yen wo mo se me ne mabusia abrochira wei obi asheda madam fubi just the company ultimate wo krom ha radio bi so you bet me abody din no mo so ye say Ghana ni enti ehia se as say ye nyina wo political party Ghana nya sanity you nyina ntimi wo political party but oye Ghana ni oye adwon so you bet me atena se ne ye twabo because of another political party and so what then we hate one another adia hono and pay makotu we say yamfa ye nyina yemie ya no mfa mompa se wurade wonder what try ho ahia they don't feel comfortable wamu tie dia na hawon obi uru se wo yamfa ntene kura ha no obi uru se wo ye adani ha no obi uru se wo ye not na ha no obi uru se wo ye akani na ha no obi uru se wo frinzima ha no there are so when I would do on my besi was so hene when I would do on my babesi so I graduate now do my besi and so no so baba one or bounces had down there are so many hatred e wo honom so baby obiano be on any empire say rather and crophobia urade wo matwa me ho ahia they hate me they dislike me they don't appreciate me my existence is a problem for them sameti hoy how wo pa who Facebook who now will start empire don't just write you write and then you pray with us the Lord people that have surrendered me like the cardiac biara womo ya no totofo womo ton nipa womo say nipa womo gu nipa ni mo ase womo ya ma yenya tan be si womo ya me de samrantie kogu uja fra na afro no womo ya o womo pisi agenda no encrophobia mkuta evil agenda against when we yire when we ma when we djuma omu pushi o yanom omu pushi omu kaja sa no ma no pay and no really atuma come so the next few minutes let's raise a prayer rather one more try and share be rather I want more to tell no anotofo rather memo ensem any one geneti on memma nembe muda ma ahitofel afutu sembia na nkwase asem ma geneti biara me know Yakob but you don't know say Shadrach Meshach and Abednego they didn't know say obi watch one masa ye nyina yan koto e de no muhuru say Shadrach Meshach and Abednego de woman koto ye koto abra ye koto aso obi a ni wo fom no mde wo page o meti they were watching what on cement obi to cement na ni wo suka wenya ye na ka odwuma na gu wo tan betie wo ye restaurant wo suku obi mpese wo suku no begina. Can you please raise your voice this morning? Anotofo biara na Ewrade empower wontoba yenyere empire Ewrade empire ene upia down the pay empire ebusia ye frimo efia ye frimo baby ayatia baby ayejira encrophobia omo card afo Encrophobia Maya Cardiafo, Encrophobia Maya Cardiafo, and the Dia Cobenina, no more here, yes, no more here, no Guasia, Yapedon, no Bone, and the Tiasophone, already your name, Mopaya
yantokwa nanso yande yanka wonom the kosa panda wo Yesu Kristo dimo efri yefie efri yasori dem efri yamantene so wo Yesu dimo sajina tuo biara nhyehyɛ biara no Awurade memo mu nyina memo wo nhyehyɛ no mem omo hwehwɛ owuo omo hwɛ yadeɛ omo sɛ nkiye pia da fam na nkiye yɛ mɔbɔ san krofo no ye pagya bo Awurade anim ye pagya wo bo Awurade anim ye pagya mo bo Awurade anim Awurade wo bo tali masaya arasta panta kasanda Awurade azantili ada yakari abasaha wo Yesu Kristo dimo 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 wamo ya mema wamo di emitai ene wotai wo Yesu Kristo dimo anopai ye pega san krofori nyinara omo twaye ho ahia omo bemba yan omo ba ye ma omo ba ya sori omo ba ye fie yanu omo tika omo da and so omo chiri ya taye we lift them, oh God, we bring them before your throne. Ye pega omo chira ose omo nu nsam omo agenda omo wura offices ahodo wo Yesu dimo omo wura offices ahodo ya vampire kali sakandi santa kosa ilika basa handa yombese ya manu be ware omo bese ya manu ye yie omo pa ya kon ya nkoso ene ye puntie ya vampire Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Another 1 minute. You have some 1 minute. I say that we could ho candy afọ ekọ hene nim. Hwe me se we yie yo eye problem ma wo bi. Onkoso eye problem ma wo bi. Wanigye eye problem ma wo bi. Na candy afọ no call the book and say sankrafo no me se contract kura wanya na ha wo bi. Asase a wato no ha wo bi. Asori a wusi no ha wo bi. Awari a wo ko ware no ha wo bi. Na card ya fo no call the book and say emrantie bia wa me Hebrew for be say obi biara wo bo wudina wunnim wo susu hu a wunnim wo ko bankers ho wo timi awurawuru ma ko bankers ho wo wurawuru ko IDP ho wo wurawuru akọ BNI wo wurawuru akọ national security wo wurawuru akọ customs wo wurawuru adu company registration number nyina e dia akọ GRA obi no wo wurawuru akọ AMA obi no wo wurawuru akọ KMA TMA tesen obi asedanya hobre Jenny Benya, what you remember for the next 1 minute. War bompire mawana won massa urade, or bibiara, or quicker diabolic plans. What a jimbone, no person Hobert Tommy, no one summer man, no said the bomby dinner, or bomby dinner, or famine funny, or Casegu Yammer, and Rade, remember the hunter. Just 1 minute, let's go ahead and pray. Kadasha Tanda. And I'm a bomb. Why, yes, Christo demo, and I'm a bomb. Why am I being said? Also, it's a minute and Mamarusia. The bomb, the mechanics now, yes, the mechanics now, and read it on the children. Mama can't see, and we are so among us ever way, and read it on the children. 1 hour at all, and read it 1 hour at all, and read it on the children, and read it on the children, and read it on the children, and read it on the children. 1 more pay a year, then don't pay down for, and read it from fire. Oh, yes, so Christo, yeah, but don't mix it out, and read it on the children. Oh, I wrote on the Kasama Busia and Kalamantum
enkawa ntum Zion ti bintumi nye kom Zion ti Kadiafo no sɔre wonim Kadiafo asɔre they are always following you, they are always monitoring you, they are always pia wa hina tiao pia wukuna tiao pia wa boss or power seminal favor no awo no and the tia wanya no they just want to bring you down. Alisha Taramosa in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Yenyankopon yadawase ene ukuyade yadawase Yeshua ni bunyam frise one ye bambofo Yeshua ni bunyam ema Ghana Yeshua ni bunyam ema yemam panyini abra wonama amanamanso eye adwuma ede ama wawurade washa wonsa ene ye ukuyade eye da yɛde ne hyɛ wonsam yɛgyae ahemfo yɛn hemafo yɛgyina nkra hente yɛgyae ahemfo wɔn kra nyinaa ba wɔnim abrɛ kora ya wɔmde asi wɔ bosome nyinaa ɛde twɛn na wɔmdi wɔmafa hwei wɔn nyinaa so hyɛ wonsa yɛgyae akyerɛkyerɛfo yɛgyae asogyafoɔ yɛgyae polisifoɔ yɛgyae national security yɛgyae yɛasɔfo ɛwɔ nkraha ne Ghana nyinaa hyɛ wonsa kuafoɔ yɛgyae mo nyinaa hyɛ wonsa yɛgyae custom officers and yɛgyae wawurade yɛgyae prison guards wɔn nyinaa yɛde wɔn hyɛ wawurade wonsam obi biara wɔyɛ adwuma ma Ghana ɛwɔ kwahodoɔ biara so no ministers oh Lord wɔn so hyɛ wonsa MP foɔ wɔn hyɛ mmara bɔne a ɛbɛkam ɛdaakye eti yɛgyae wɔn nyinaa hyɛ wonsa yɛgyae wɔn a wɔn yɛ ho kaadiafoɔ ayɛ no totofoɔ yɛkɔyɛ bɛɛ nyinaa na ade pɛ biara yɛyɛ biara na wɔn ho no gye sɛ ade bɔne yɛgyae wɔn nyinaa hyɛ wonsa abusie biara ɛkɔ saa nneɛma bi mu no Awurade mesrɛ wo sɛ ma wadom mmra abusua no so sɛ nkɔsɛefoɔ no ɔgyegye abusua no de wɔn awura fon no ebu a ɛdare a Yesu ma ejane endum ene ukuyada no paya ye kawai efiri nden kopem kwasiada ma ejabia na edare dada biara ejane endundum Ewurade ma ejane endundum se yede obi awura ojamu mpa yede asema to no so anya no kura Ewurade ma ojane endum the airsign award the airsign adwuma the airsign ministry Ewurade ma ejane endum wa Yesu Kristo dimo ena yebompa amen 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 amen. But I will be on a sam pie and a mess the whole day. So bet me 1 minute to be out there bompire, sir. Because Crawford tell you when she be on a mark. You don't want to no more hay. You don't mean an air couture, but they are watching. You don't mean an air couture, they have diabolic intention. You know mean an air couture. Yeah, first scripture, Yan Franca Santre, Hokakra. Na a Brenunti, because of me call your main scripture, no, a Brenno etiayen. But you share Daniel and then Crawford, the sea. Daniel chapter 3. What are me fast 7 free and etia me and sa and chimwa a year and what buffum a brenunti, but you be paraphrase is saying a brenunti. Nebuchadnezzar na aye ne bosom na oso obi ankoto. Ona aye ne bosom. Nebuchadnezzar na aja ne hote no. Ena wono azo ne mekofa asa Hebrew fo mrante kura eba kurum ho. O mi akofo nyina no onim sane omote, onim sane omugidie tie. Ebusia obi ansa no no obedi agro no onim sane ono ankasa wonim wo. A check your background. Mrante ba yo so woman ye jam ho kura busia woman ye adwuma said ye sene fata ena jawadi occasion nesi wase obi a makoto minyame we check this scripture ya the interest side no so say motito trobento a sound ade ma nipa kutu bia ya sound
de be provoke am akoto bia e sound a obete sound o se mote totorobento no ene sankuo no ene menta no mote the sound abusia enima ni pa akoto wo wiase no because of sound de yete enima yete bebre ma yekoto koto menimu ne ma wakoto maybe by certain influence ade no kura wonimu but what is sound no by reasonable sound Kofi ye did what is sound no na so we do the Canada ho agim but mrantie wo mu de obisi da bi baby ye free baron ye ni nyame wa pam o ye ni nyame wa pam ye nananom ene otwere di ampon nyame wa pam enti san kotonkoto no ye ntime nkoto ye ntime nkoto grounds wo mbegina hobi yeso obi amra ya mo lawyer for judge for ma chere for just professor ye do obi abegina ho totorobento no boy yesanku no bom ya obi azim na nkrofo obi adafom wo mo si wo ye scientist obi adafom the book is the control system no you want some kawa but eno ne yeme but what akoto wo de da fo obi tim a police for soldier for immigration for custom for fire service for prison guard wo de da fam tie enya ade a majority nyina ka se eye no ena kire se eye mantia mi ense ye die ye ntime nkoto yentimen koto yanom where is your faith, where is your trust in God? And now he said near ewiasia ye no ade na wonimu yakura no wo yesia ye ade bia na wonimu yo kasa bia na wonimu kasa because of what my system no influence first nan ka on kasa sao but by the sound and maybe about 20 now make a first and some you know positive asofo on kabi ansano yako on kabi frata kabi amedi for kabi sofo je birthday man kabi that's akwanya ya dia me no pay ami show nyame na amaye ya and enjoy the kakra papa say niama ye famu ene niama adechie ne adesre edipa bi transe mantem baabi otu agina omo de omo ye no in fact nya dia emu babia omo betumi aye nanso so omo hwese de wo ko anim wotutu anamo siye eniama akọ nanim omo ntiasie babia enti obefa kwa bia so edi wanim kan se bia obetutu wo mo ye no honam wo mo ye sunsun fandi paso ye adwuma sebeya woni be guase sebeya obabi a waduro no nka obaba hwiase na wayese wo mo pepepe wo mo hwiase wo mo ntiase ye no de otrasia ontiase se de nkofo yi ye empanimfo de titupa hwiase na nkofo yi gina ho nante miensa gina ho osofo enough from se wiase ha ubekura wo mudie mu to hold on to your principles, your beliefs. And ya dear da form bamrantie miensa wo mu gina pinti se uhwe yesi ende be bia ye corrupt e je se obia ye dia saw aba obopa o kira dia Trinity Professor Samuaji was wiase Monday no near kasa meeting bi ase e wo Zoom o kan sem papa you must stand for something. Stand for something. The convince where did you be? Say me train your bribe. Wo dey bibia na jawu. Me train say awade. Me train ya awade. As say dey we did no matter amount of pressure by the sound so for the because sound in control yen sound of radio, sound of television, sound of
political talks. Yeah, you see, Indiana. Obia can say, Obia yani dia say, the sound of economy, the sound of divorce, me never sound we control. But also na Obia brim, Obia da form. Emran tell me and say, yeah dear, and ya dear, you better form there. But if Oba, but I cross us way. I mean, sir. Nyame kan say that baby biara wo bekon me hu so ye Kristo ni tokuro bia obakosim da wo hu de same me ye Kristo ni for de ne kato ano e memma no mo hu say mo de yankoto ye dufo enti ye gidie ni enti wo ko office no anya me fere se de me gidie ni say ye bibia ansama ye guys me ye Kristo ni bribe thank you. Enti no ma wo bia baby obewure bia ne wo so ye Kristo ni ma wo bia hunu ya ntwera ma ye moma so usu ene wo ban won kasa ye e kire nipa awe thank you. It's a good point. Ma nipa bia hunu mate na wudie but ma mate die no enanso we ya tro driver ma wo tro no awo ka no ma enanso we ya kire e say we gidie ntino bibi onuma untimi nkata so wonu say create ayesa any problem with Ghana how but you neutralize it. Oh say we mo can say dan say kra utie nyamesem kan se ne nka first asoma sika no wa ye person we say we odinfo akwa so we odinfo wa ye person we footballer and so we footballer wa ye person we musician so for je yanko so for je Memo ache akura yeah ene watiefo nyina niama efa gidie eho asem ede enkwada eye Hebrewfo a ede nyame asem na atete wo mu a Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon no musom no prekope yese obia ankoto bibi de ba ya eno se kaida ho wa ankoto a ubekogem matter of belief and religion dear and sasa ehunehuna ne ani popo ebamu ehunehuna me dabi ehunehuna me nia me gidie no ewo mimi mu enti utwesika yo utwituo that is my belief na anytime asane ma no ebeba so bia no emwa ema oman nkoso anopei na me kase ne ya hold as last week na metie odikanfo bi wokumase a niema ekoso no enya dia asie Ghana ha religious matters ni ade no one hwe ye be trigger I was disappointed in that person. How a trigger say anema atena ho yes we can't compromise. Yes we be actually on Facebook I am there we can't abrabono don't compromise when it comes to faith me country be anyame amaduma be see wa me am passport kra kire say me ye Ghana ni me nyame di Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame no Daniel nyame dia me gidia no in fact enfo woni ni pasu wo ye sikani wo ye politician anu ntimi me ma ho amesra wade because me nim nyame me som no ne dia maginity osofo je baba me nim na tese yanyiri ya hoda yamfa nyame ho ya ho yani o me say ya ye krado se ye begina ma awurade de se obia ye bi nti yenso ye nya bi obia ye bi enti yenso ye nya bi na wanum na ye gina ma awurade se na na so for that say you must stand for something. What do you stand for? So ye Christo ni say Christo sumuno be ye anything goes there. Naturally say there is nothing like say we a Christo ni o enti ye be sere say ye maintain your faith. Wo pesa wo di obi ba wo faith mu a enya hunehuna wo enya hunehuna na ye pubo ene we besi prove your point. Teach me prove your point. Tire me everything I kanya mesem so eni obi atem don't insult other religion. Me ni obi atem. That's right. Who company and I will manage who brand and go obi so brand and say obi dia and show dia se begina yenya ne sa e radio na munyina mo ye enkwatra won ko go obi a company
ɛyɛ contractor adwuma na moyɛ wo so bomode na yɛ wodie na wodie no ntompɔn ɛnkasa asomasi wei deɛ ɔyɛ political party wei ni etimi hia no ɔyɛ citizen of Ghana emrante deɛ fa wo madwiri nyina ɛyɛ deɛ wodi wo masi no deɛ wodi wo masi no sa Hebrewfo no a wodi wo maba besi ha no wona adom besi ye wona adom ba kurom ha wona ama wo mba bi traye wona ama wo madwuma ye enti komun deserve ade pabi wa abrabom ana ye mu bebre se de ye ya no anopai asemi de kasa kire me kasa kire wo I don't know enipa bi obonya ne ho bre na wa sheda boapa akọ boss wo no me boss me brother me say onye me boss oye me brother panyine ura ko sichu frame ne ye bon komana say nyame adom o say see bia na say you so kakrakra nyame beye obe complete ti ukwa ko sichu mo na say oye me boss no ko say me winning me for 27 years winning me pa me temperament nyina winning me so minim no eti wo wonya bra wo ko obi boss ho wo ko bank manager bi ho wo ko governor ho mo amunya bra eko Flagstaff House na mo se dadu obi diri avrade Yankopon sana mrantie ye yo asofo no sana mrantie ye Archbishop we wo ho anu obi aba wo sofo we say ni akana ho asem sa obi seda eko national security no do obi e company din and eko purposely munya na mo fare mrafo why are you doing what you are doing didn't na wo ye de wo ye is it because nipa ni progress is it because nipa no or you very focused a didn't na wo tiri no a didn't na wo ta no a didn't na wo penasem a didn't na wo pese sai nipa no ye de ni wura jam sofo obi nya ya na nka de okuro nyina na ahye na nka ahye sa na mra kura ohini hye ya ono ankasa no na dwene mu no no anya na dwene so o hye mra dabio emrantie hu emrantie no ko se ni kutupan ma enna ho se na emrantie no ko se ni kutupan ebinum hu ahinti wa hiri ni maso wo se Shadrach Meshach ni ye koye ba nyina obi ni sheda ma wa sempa so mo bi be heda akoka bude muntie na the line of interview the line of this mo hwe sa striker the footballer na mo ya mo hwe se wo che baller mo hwe de ya wa ye sa dum tuni mo hwe obi betumi aya no aka ho asema ma ni nyina e ba so se ye nchiru na ye ntaw adan Woman my body di kroma obi a sheda kura and check the background and the year why successful but the nipa betumi atena se no adwene ho bone anopai ye de wo si ha ene ye okuada asofo no se timi di si ha abai timi di si ha ya so bia wo kan die dina wo kan sa adentena ka ba ya obaponi bibi e de ato bi adwene negative wo de so bi kura o timi he se momia mompae ma usu ansamwe mi mompae ma no pa nansei die empire okay nansei die obidi ni konkonsa ho de si fa zo ozu prayer to nansei die momia mompae ma no na ninya atwamba momia mompae akofo no ba no se nana wo na wo de wo si ya wo no mo ba bi atra asma ye kan wo nim so obi ho wo so ofie somebody is shaking because of the Obi office in Ra. And someone cook I know. Yeah, can say, I don't say no, there be Nanyamo. A day in a wood to car. Etna came Moko Silvi. And we see a chow. I read him well. My father's house. A radin car. Pardon, what you prepare. No, Dunifa, yes, would be a Kusiwa. I don't pay Empire Bobby Castle Honum, so you can be part of it. Celestine Duncan, and your birthday, happy birthday. Auntie Rose, Amponza, Rose Auntie Rose happy birthday. Judge Benin, happy birthday. Why and will be dinner one sem about her.
I want your investigation. Just a book of Nazar Crown. Injustice. 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 One said a current team. One said a current team. One said a team. No, what shall see that? For people, no man in front of our injustice. Papa, injustice. Injustice. Let's me buy me to you know, Papa, come and the motivation. Let's me bet you. Thank you. Maybe twice because thank you. Ya fa ojemu. Fejemu. Aba ya fa ojemu. Fejemu. Omo aye ni omo to nsa didi ya omo aye ji omo di ye. Omo aye kan ye nsam chi omo. Papa omo an efa chire. Papa omo an efa chire. When woman a take cabinet meeting. Ah, my goodness. Management meeting. Papa, me say review meeting. Ya fa dream pom. You confine day. Now Jenny D. Papa. As my making one share is your beba. With Jenny D. Papa, so fears and I'm saying, my goodness. Radio Hefana, Papa, dear face. Papa, you're 2 and a mom, you knew your home. You knew your home, Papa, you knew your home. Papa, you can't see, me see, you knew your home. And I know your manager back of frame. I know, Benjamin, I said, dear, I won't castle be a winning bear, Mr. Boss. You don't know. Wouldn't you be free, but wouldn't you, Mistoria? And Kadia will cry one so me starting then is your boss. Hey, as I'm buying your coin. Papa? My goodness. Papa. Miraho, it's all boss. Me drive it by that many a time. Because Papa make cut in your maybe a ratty. So, Ubiana Brownty. Make ay. So, I tell you, the chair near. Memma practical when be a walking. Papa, me jam me laptop, me office, ma kwabrane, madam fo. Kwabrane you sue me corporate email. Papa, yeah. Kafra. Abanya mene. Kafra. Cha. Abusia, on adisia yesie no. On se nyame de kasa kire ye nyina. Why na wa da fa wachi? E ko se wo di a kire wo panyini. Ka hon sem ya. See am found to jam. Ayen show. Na mi wu a etimi show beko. Mata de beko. Obetima ba wara me yire. Obetima be fa me maso aye wo ma. Adai. Celestine, happy birthday. George Benin, happy birthday. Where your birthday be on us, yanka, fachaye. God bless you. We still love you. With a fire cock or hidden name, but we still love you. Good morning.